E ku tere tonu ana ngā whakahe a te iwi Māori me ngā pakehi whaipānga ki te takutai moana ki mua i te kōmiti whiriwhiri i ngā take Māori. Kua taima i te kōmiti ki roto o Tāmaki Makaurau nei, ki te whakarongo ki ngā tāpai kōrero mo te pire takutai moana hou, hei tā tētahi o ngā māngai o te hapu o ngā tirehia, mai rā no tō rātou hononga ki te takutai moana. Ka hore he rerekētanga o te mahi tāhai a te ture takutai moana ki te pire hou e kōrerohia nei, koe nei tā ngā tirehia. We didn't give away any of our mana. Te rangatiratanga remains intact, both ngā tirehia and ngā pui. No te rohe o tākou ki kirikiri me matauri te rohe moana o ngā tirehia, ko tahi anake tō rātou hiahia mo te pire. We think there are a lot of dramatic changes need to be made before it's acceptable. E kaha tau toko ana o rātou whanaunga o Ngāti Kahu i tā rātou tono. 2,000 tau mātou e noho ana i konei. Kau e hara mai e nei a tunu nei, te ki mai hore kau he tangata a whai mana, tūturu i roto i te takutai moana. Ko te whakahea te pakihi hiko o Crest te hiahiana ki te whakatū i a rātou mehini huri hiko ki te moana o Kaipara. He maha ke ngā wahanga o te pire kaore i te tino mārama, ko Waihoki ka mōhio ka whakararu pēhia te pire i a rātou mahi. If a group or hapu or iwi are making an application for marine title, for instance, then there needs to be a precise understanding of where the boundaries of that title are. Kaore te katua i whakaitia kia haere mai ki te kōrero i o rātou whakaro, ki hai tērā i aukati i tēnei wahine. Every section of the bill that puts our people at risk, that puts the future generation, gives them a headache, a real serious headache for the future of legal process, of our rights as Māori in New Zealand. He whakaro kua kahaha mamatia, engari he rā anō a popo, ātahi rā hoki mō ngā hui a te komiti ki Tāmaki Makaurau. Irana Smith, Te Karere.